gitondo cyo kuri uyu wa munani z'ukwezi kwa kane 2026 ni amakuru agezweho rero mu bya politike ndetse na gisirikare, by'umwihariko turibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mukomeje kumva imvururu zigiye zitandukanye, aho intambara zikomeje kugenda zigera ku rwego rwo hejuru. Uyu munsi rero hafi y'umujyi wa Goma hakaba harasiwe indege ya drone cyangwa se indege yo mu bwoko bwa drone, ikaba yaharasiye ibisasu bitandukanye. Aya makuru rero turaza kuyagarukaho mu kanya, kandi turababwira yuko biri kuvugwa yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ashobora kutazagaruka ku bakandida baziyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye hirya no hino. Yose turagenda tuyanyuramo, aho biri kugenda bivugwa yuko izi ntambara ziri kugenda zivuka hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ari hano muri Afurika yacu ndetse no mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi, aho ziriya ntambara bamwe bari kuvuga yuko ari intambara zo mu minsi ya nyuma, ngo ari intambara z'ibyahanuwe. Abasoma Bibiliya bakaba bari kuvuga yuko ari intambara zo mu bihe bya nyuma, intambara aho bavuga yuko ngo ishyanga rizatera ishyanga ndetse n'ubwami buzatera ubwami. Bakaba bavuga yuko rero abagerageza kuzana amahoro n'ubundi bitakunda, ko ibyahanuwe bigomba gusohora. Ibi rero byose tukaba turi kugenda tubishyira ku murongo, tubibategurira mu makuru yacu arambuye tuze guhora mu kanya. Rero reka ngusabe, niba ari ubwa mbere duhuriye kuri uyu muyoboro, wabanza ugakora subscribe kugira ngo aya makuru ndetse n'andi turi gukusanya yose aze kukugeraho neza ku buryo bwizewe kandi bwihuse. Mugira ibihe byiza.